Hvala lijepo. Premijeru, kako komentirate, tj. vi se hvalite sa odličnosti, komentirate 18 milijardi kuna koje dolaze od naših ljudi koje ste iselili, 18 milijardi temeljem doznaka, 5% BDP-a, ni u Irskoj nije bilo tako kad se iseljavali ljudi. Govorite o poljoprivredi, sada naši ljudi iz Slavonije sade krumpir u Irskoj koja je manje plodna nego naša. Dalmatinska zagora prazna, Lika prazna, sve je prazno. I ne samo šta ste iselili hrvatski narod, nego mu uzimate i dostojanstvo jer 2 dana iza Vukovara dovodite u hrvatsku stranku, tj. dovodite Vučića, četnika koji je u Glinu pozivao na granice Velike Srbije i di nikad Glina neće biti Hrvatska. Uzimate dostojanstvo hrvatskom narodu i ove doznake govore da je hrvatski narod najiseljeniji u svijetu.